بینندگان ارجمند سلام. برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی را توسط تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌نماییم. در برنامه مذکور اوید به جنایت‌های آدمکشی، معاملات غیرقانونی واسطه نشدار، قلابی و کردارهای مردم فریبانه ساحران و فالبینان برایتان معلومات خواهیم داد. در استودیو با شما من نصرت الله محمدزاده. در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان در زمینه ماجرای اویلوی شوهر همسر خود را به هلاکت رسانیده 4 نفر فرزند نابالغ را از مهر مادری محروم نموده است. گمانبر اول با سنگ به سر همسرش زده او را بیهوش کرده، سپس ناقل نیروی برق را به جسم مرحوم وصل کرده است که این کردار او به مرگ جبریده آورده رسانیده است. شرح بیشتر در گزارش همکارمان پالکونیک میلیتسیا افق قادریان از ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان. عائله بنایی است که برای تمام عمر بنیاد و آراسته می شود. مفهوم عائله فراتر از زندگی یک جای مرد و زن است، اما امروز نه همه بر این اندیشند. زندگی یک جای خود را مستحکم نگاه داشته نمی توانند و دنبال بحث و مناقشه ها عائله ها پاش خورده و در بعضی موردها به فاجعه می انجامد. اثبات این گفته ها کشتار دهشتبار یک همسر مادری 4 فرزند از جانب شوهر در ناحیه ناصر خسرو می باشد. کارمندان میلیتسیا ناحیه هنگام گذراندن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی مرد 46 ساله ساکن دهه مراتیپه ناحیه مذکور را با گمان آدمکشی دستگیر نمودند. این نفر کولیف چاری عمرویچ سال تولدش 1979 می باشد. نام برده سنه 20 آگوست سال روان در خانه استقامتیش با همسرش روزی و اولدانه براتونه سال تولدش 1984 از سبب مناقشه عائلوی به میان آمده جنگ و جنجال کرده با بیرحمی مخصوص هنگام خواب بودن همسرش با سنگ 2 مرتبه به پشت سرش میزند. چون میبیند که همسرش تا حال زنده است و نفس میکشد، با مقصد تیزتر از حیات محروم نمودن او به انگشتان کلان هر دوی دستان همسرش ناقل برقی را پیچانیده آن را به قوه برق خانه استقامتیش پیوست می نماید که در نتیجه آخران از تاثیر قوه برق به هلاکت می رسد. نصف روزی به خانه آمدم. زنم با من جنجال را برداشت. در غضب شدم و از بیرون سنگ گرفته آمده به سرش زدم. دیدم جان میکند. سیم را به انگشتانش بسته به قوه برق پیوست نمودم. 5 دقیقه بعدش جان داد. غضب و عصبانیتم را اداره کردن نتوانسته این جنایت را صادر کردم. نسبت گمانبر با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پروکراتور ناحیه ناصر خسرو پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اشت ولایتی سوغد نیست یک حالت کشت غیرقانونی بانکدانه را آشکار نمودند. گمانبر شده ساکن ناحیه مذکور بوده در حولی استقامتیش نهال بانکدانه را پرورش میکرده است. توجه نمایید به گزارش همکارانمان در این خصوص. санҷиши ахбороти моҳияти оперативӣ дошта милитсияи ноҳияи аштро дар самти пешгирӣ ва мусодираи муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор муваффақ гардонид. аниқтараш милитсияи ноҳия тавонист шахсияти кишоварзи банкдонапарвареро ошкор созад ки гӯшае аз қитъаи замини назди ҳавлигии худро баҳри парвариши растании банкдона мутобиқ кардааст. шаҳрванд обидинов ориф обидинович соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи деҳаи бободархони ҷамоати деҳоти понғози ноҳияи ашт бо мақсади дар оянда кошта парвариш кардан ва ҳосилашро истифода бурдан тухми растании банкдонаро аз нафари шахсияташ айни ҳол барои тафтишот номаълум ғайриқонунӣ соҳиб шуда моҳи майи соли 2025 дар як кунҷи боғчаи назди ҳавлигӣ ва сатилҳои алоҳида кишт ва парвариш кардааст. санаи 16 август зимни аз назаргузаронии манзили иstiqomati ориф обидинов 39 бех ниҳоли дар ҳолати нашонамо қарор дошта ва ба нигоҳубини агротехникӣ фаро гирифта шудаи банкдонаро милитсия дарёфту решакан кард. ин дар ҳолест ки банкдона зироати растанигии дорои моддаҳои нашадори кишташ манъ шуда мебошад. چند ماه شد نشونندگیتون با؟
аз рӯи далели ошкор гардида бо моддаҳои 201 муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ ва 204 кодекси ҷиноятӣ парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашадорӣ ки ишташон манъ шуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва ҳатман ҷазои сазовор хоҳад гирифт, зеро суду зиёни гиёҳҳои нашадор ба касе пӯшида нест ки вобастагии иродавиро ба вуҷуд оварда оқибат ба саломатӣ зарар мерасонад. ҳафтаи сипаришуда низ кормандони милитсия 2 нафар занро муайян намуданд ки ба соҳирии фолбинӣ машғул буданд. боздоштгардидагон яке духтари ноболиғи 15-солаашро ба ҳамин пайроҳаи номатлуб ҷалб намуда, дигаре бо миёнаравии духтари 9-солааш ба мизоҷон хизматрасонӣ мекардааст. вобаста ба ин ҳолату ҳамкорамон майёри милитсия эҳсон абдуллозода гузориш таҳия кардааст. гав намезана қатимем як коре кунем ки ҳами чӣ қадама дилш гарм шава ё биёя ё моягирия шаҳри дига қатиш бара ҳами пеши раҳи зангириша ман кунем шумо ку ҷудо шавниядва зиндагӣ намекунам фақат ба гармӣ метуни хеле бигири бод ҷудо меша қачти зиндагӣ кардан о духтарам мегирад оли мебини. новас аз таъкидҳои ҳамешагии кормандони милитсия то ҳол соҳирону фолбинон аз худ дарак дода барои ба даст нафтодан аз роҳу воситаҳои гуногун истифода менамоянд. бархе нафарони ба ин шакли хизматрасонӣ машғул буда имрӯзҳо тариқи маҷозӣ тавассути алоқаҳои иҷтимоӣ мизоҷони худро қабул намуда кирдорҳои мардумфиребонаи худро анҷом дода гумроҳону хурофотпарастонро ба роҳгумӣ мебаранд ва гумон мекунанд ки ин ҳуқуқвайронкунии онҳо ошкор намегардад. вале чунин ашхос бояд донанд ки кормандони милитсия фазои маҷозии интернетиро низ зери назорати қатъӣ қарор доданд. кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи доир намудани чорабинои санҷишӣ, назорати шабакаҳои иҷтимоӣ, авомфиребии шаҳрванд Гадои ва Шаъло Худойдодовна соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи маҳаллаи гипраземи ноҳияи Синоро ошкор намуда онро боздошт намуданд. номбурда тариқи шабакаи иҷтимоии WhatsApp ба мизоҷони содаву зудбовар хизматрасониҳое ба монанди фолбинӣ, гарм намудани муносибатҳои зану шавҳар ва келину хуштоманд машғул будааст. корафтодагон акси худ ва наздикони худро барои амалӣ намудани ҳадафҳояшон тавассути WhatsApp ба Гадои ва Шаъло фиристода аз ӯ зиндагии орому осуда ва меҳру муҳаббати оилавиро умед мекарданд. Гадои ва Шаъло тариқи тасбеҳ фолбинӣ намуда тақдири ояндаи корафтодагон ва шахсони наздики онҳоро гӯё пешгӯӣ мекардааст ва сипас ба воситаи шам, намак ва риштаи сурх муносибатҳои оилавии ҳамзистонро гӯё гарм мекардааст. ҳамзамон тавассути фолбинӣ шахсони соддаро бовар мекунанд ки онҳоро ҷоду кардаанд ва барои баровардани ҷоду аз шири гов истифода мекардааст ва маблағи муайян талаб карда ба даст меовардааст. ман ба воситаи ҳамин тасбеҳ мебинам, гармӣ мекунам, тақдирш ҳамин мақсад барои зиндагиш меояд. چی قدر پول میتونه شما داد؟ هر خیل چند سمو بیته؟ در چند قدر میزوج قبول میکنید؟ یک تا تا هر خیل. инчунин Гадои ва Шаъло духтари ноболиғи 15-солаашро низ ба пайроҳаи худ бурдааст ки дар навбати худ духтари навраси ӯ низ ба воситаи карта фолбинӣ карда ба чунин амалҳои хурофотӣ даст задааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати боздоштгардида бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. барои паҳн намудани доираи фаъолият ва амалӣ намудани кирдорҳои дуруғин ва мардумфиребии фолбинону сеҳргарон ва дамгарону ба ном табибон ки мақсади асосияшон бо истифода аз лаҳзаҳои ҳассос маблағҳои шаҳрвандонро аз они худ намудан аст, бархи шаҳрвандони содаву зудбовар имконият фароҳам меоранд. зимни доир намудани чорабинои мақсаднок кормандони раёсати косбҳои ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ низ як далели машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ аз ҷониби як нафар занро ошкор намуданд. Хоҷиева Фарзона Маҳмадовна соли таваллудаш 1989 сокини маҳаллаи озодии занони ноҳияи Сино барои машғул шудан ба сеҳргарӣ, бахткушоӣ, мушкилкушоӣ ва гарм кардани муносибатҳо боздошт гардид. ном бурда дар манзили истиқоматиаш гумроҳони боваринокашро қабул намуда бо истифода аз ашёҳои гуногун аз қабили ришта, собун, қулф
сузан нали аст ва испанд бахткушоӣ мушкилкушоӣ ва ба воситаи акс ба гарм кардани муносибатҳои зану мард машғул гардида ба ин восита маблағ талаб намуда ба даст меовардааст. تا صنف 4 مکتب خوندگیم این صابون برای کشایش کردنی که بختش کشوده شود سوزن زدیم الهم کاتیکول الله میخونی ایشا کش آوای آبازی میکنه آورا ایرا خشتبار آور که مثلا بختش کشوده شود این نکردم راست شگون برای خیلی گرم شدن زن شوهر خلف برای کشایدن اسپان دود میکنی хоҷе ва фарзона барои ба дасти кормандони милитсия нафтодан шахсони ношиносро тавассути духтари ноболиғи 9 солааш қабул намуда ашёҳои сеҳркардаашро низ ба воситаи ӯ ба мизоҷони ношинос пешниҳод мекардааст. вобаста ба ҳолати мазкур тибқи талаботи моддаи 482 кодекси қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон яъне машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ нисбати хоҷа ва фарзона маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда нисбаташ ҷазо дар намуди ҷарима таъин карда шуд. کارمندان میلیسیا در شهر دوشنبه نیز یک حالت مشغول شدن با سحر و جادو و فالبینی را آشکار نمودند که بازداشت گردیده توسط علاقه اجتماعی واتساپ کردارهای مردم فریبانه‌اش را انجام میداده است. شهر بیشتر در گزارش همکارانمان از ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه. تو زیر دختر با بچه با دختر کردگیم ریزوتر تماما شدگی نیست. فالبینان و جادوگران نیز با مقصد عملی ساختن هدفهای غرضناک خود از امکانیت‌های شبکه‌های اجتماعی وسیع استفاده برده ایستادند. با مقصد از جوابگری پنهان شدن شکل فالبینی را عوض نموده این عمل‌های ننگین را طریق واتساپ اجرا می‌کنند. کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه کارکردهای اپراتیوی شهروند طاهیروف ابوبکر ساکن 26 ساله شهر وحدت را دستگیر نمودند که با همین شکل به فالبینی مشغول بود. در نتیجه سنجش معین کرده شد که او خود را شخصی غیبدان و جادوبرار معرفی نموده طریق شبکه اجتماعی واتساپ عملهای گرمی، کشایشی کار، پیشرفت تجارت و نرم نمودن مناسبت میان جوان پسران و جوان دختران مشغول بوده از این حساب منفعت پولی به دست می آورد. اکثر شهروندان از خارج کشور طریق شبکه اجتماعی واتساپ با طاهیروف ابوبکر در تماس شده با او عکس‌های معشوقه‌شان را ارسال نموده از او گرم نمودن مناسبت‌هایشان را طلب می‌کردند. بر عوض این طاهیروف ابوبکر از شهروندان مبلغ‌های گوناگون پولی به دست می‌آورده است. طول یک سال می‌شود که آدم‌ها رسیا به طریق واتساپ عکس صورت روان می‌کنند با در تاجیکستان هم روی می‌کنند دخترها یا براشون روی میکنن بچه‌ها عروساشون روی میکنن که گرمی که من طریق واتساپ اینها را گرمی میکنم و مبلغ 200-300 سم اینها من به حق خدمت من میگذارم. وابسته به حالت مذکور نسبت طاهیروف ابوبکر با ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده با قرار سود به اندازه 80 نشان دهنده برای حسابها برابر به 6000 سومانی تعیین کرده شد. قابل ذکر است من بعد نسبت شهروندانی که از خدمترسانی فالبینان استفاده میبرند با ماده 482 علاوه یک کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به جوابگری مأموری جلب کرده میشوند. با نظرداشت این از شهروندان خواهش کرده می شود که با مقصد پر از بین بردن این عمل ننگین بی‌طرف نباشند و به مقامات میلیسیا مساعدت نمایند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی به انجام رسید. شما می توانید
иловатан вобаста ба фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аз сомонаи расмии вазорати корҳои дохилӣ ва ҳафтаномаи қонун ва ҷомеа истифода намоед. барои ҳамкорӣ ва робитаи ҳамешагӣ бо милитсия метавонед аз рақамҳои 221 21 21 ва 19 19 истифода намоед. милитсия ҳомии пуштибон ва кафили боэътимоди давлату миллат аст. пас биёед дар ҳамкорӣ бар зидди ҳама гуна зуҳуроти номатлуб ҷинояткорӣ муборизаи беамон барем. то барномаҳои дигар тандурусту хонаобод ва хушрӯз бимонед.